Hello. 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 Mae'n gweithio dim ond. Jerry just cael hyn. Gary mynd i Twitter. X. Yma. Dim fel as y llafu hwnna. TV. Dun dun dun. Gary hwnna. Gan di fan yma. Wel, mae hwnna dechrau yn gweithio. Mynd i fan yma. Bang. Fan yma. Bang. Helo. Dwi'n streamio mewn rhywun yn gwachio fi. Dwi'n chwarae Pal... Camera? Fuck her yna. Fucking... dwi angen shit. Lots byth yn wrong. Pal World! A.K.A. Sut mae hwn yn legal? Come on, come on. Mae yna lot o pobl gael hwn yn Pokemon with guns. Dwi ddim yn gael efo hynna oherwydd i ddim efo gwn. Be eto ydy hynny? So, Emrys, be ydy Pal World? Pal World yn rip-off o Zelda. That's the main thing i ddod allan o hyn. Mae pobl yn cydlu fod y Pokemon with guns. Be ydy pobl na, nes yn Zelda. Un o'r UI sound effect. Ooh, boy. Yr un glider. Mae Nintendo yn lyfio mynd â pobl i cwrt. Sut mae gem yn bodoli. Dwi'n meddwl beth, mae'n shocking amdan y gem, really. Bod o'n bodoli. Dwi'n bod yn hwnnw'n berod. No! Oh, shit.
So hyn o bryd dwi out and about efo pal fi. So cael ei cadw mewn palsphere. Ooh, that's kind of... Barod. Dwi jyst yn trio unlockio hein ar hyn o bryd. So, i rywun sy'n chwarae Zelda... Na di glwyddo. I di sylweddoli fod hwn. Dim hyd o debyg identical. Dwi'n teimlo fod hwn yn mwy o Zelda mod na ydi o yn Pokemon rip-off. Beth ydw fe? On the shore. Ain't gonna lie. Mae'n reit sparse, de. Na, oce. Wyd hyn ddim yn met fi. Di chance fi ddal hwnna. Oce, hyn ddim yn met fi. Good to know. Ne, ddim yn meddwl dwi'n bewn yn y fon, ynddo. Oh shit, mynd i fel. There we go, there we go. Woo! Oce, dwi'n... Illa mewn bit. Rhy bell.
Y gem yn dda iawn am ddweud i chdi be' i neud. Mae hynna'n isio. Okay. There we trwsio stuff. Dwi'n poeni chydig bach. Bydd y gem a jyst am bod yn boring o sydyn. Dwi angen sphere work on nails. 10 nails. Oh shit. So, y main gwahaniaeth yn Pokemon hwn ydi, ti literally'n trin pals chdi yma. Fatha commodities, basically. Sgyn fi ddim cariad at y mun i hyn, mae hyn yn gyd yn disposable i fi. Okay. Gameplay. Immersive gameplay. What? What? Okay. Sorry, bit of a fun. What? Gwffio.
Oh. Dwi'n that's a word agos. Dwi angen cwbs. Be dwi angen adeiladu? Be ydi cool box? Dwi'm yn gwybod. Dwi'n unlockio fo? Cool box. Where are you? Ooh, dwi'n hwnna. Okay. Cool box. Where are you? Ah! Dwi angen ice organ. Ice organ. Uh. Okay. Mining the ore. Okay. God, mae base fi'n fler. Base fi is infernal o fler. Be dwi ddim isio? Whoa, okay. Uh, dwi angen chdi Max. Tyth, ti ddilpio fi, ti ddilpio fi, tyth. Gael di maen hwnna. Tan dwi yn neud. Fe, mae slave labour fi dod i fewn. Ond ydych chi'n gweld? Good slave labour.
Like a skirt. Win. Just bod dim littering bo man. Repair. Dwi'n sucker am repairio. Oh. Okay. Oh, ice organ. Ooh, it's like an ice organ. Right, fyny fyma. Fyny fyma. Go, beth sydd da? Nice. Ah! Oh my god, dwi'n meddwl. Come on. Come on. Woo! Be mae o'n golygu? Pam dwi efo... Mae o'n shiny. Ydy o'n shiny? Yn thing? Dial. 255. Dial. Okay. Okay. Dwi angen... Did they help me, please? Hyn, wanda. Cherry can't.
Dwi'm yn fan o'r thing o bwyd ma'n difetha de. Ein gonna lai. Dwi'n meddwl fy hynna'n bollocks. Ti'n iawn o hynna. Ice thing. Lle gai ice thing. Ice organ. Dwi'n Google fo. Ice organ pal world. How to... Ah. Ah. Fanna. Fanna. Fair enough. Oh, yes, ice. Lle dwi fod i fynd? I fi gael lladd penguin. O? Siwr si bigo. Si bigo na fyny. Look at these textures. Hwn yn profi, mae hwn yn Pokemon game.
Oh my god. Yep. Ooh. Yeah. I've seen some prey. Yes. Hey, Chuck. Oh my god. Dyle fi ti'n meddwl ddrwg am massacre hyn. Ond dwi ddim. Pos gêm. Rhywbeth lle dwi fod i fynd, chwaith da. Hoi! Dwi'n enjoy atacio Pokemon yma efo bats, da. Don't care. Ga fi weld beth sy'n yr ynys yma.
Nej, farna. Ah, farai. Diolch, pal. Yeah. Yes! Wat ben jij dan nog eens? 3 en dan... Şimdi ben de. Ouais, şimdi ben de. Yep. Zelda-straat. Yep. Ben de. Hmm. Yep. Is een Zelda. Just een Zelda. Yep. Shit. Yep. Okay. Yep. Balls to show. Ah! Dit is skriver den glever niet. Hoe is het? Een panje met zo'n bieden. Wat er me. Is bon, hè? Ja. Return to me. Dat deed dat wel.
Oh, just about. Position point. Regeringen. Mindanao. Washington. Zelda. Ooh. There are merchants. Hey, merchants. Hey, generic merchants. Bye. Gunmoss hat. Be di hitio yma? Hat. Be dwi angen? Best hats. $3,000. Not paying. Oh, dwi eisiau hein, does. Sell. Yeah. Yeah. En dwi'n gwybod na fe mae wyt ti ddo. Basta fel. Ingots. Work. Work.
Då så. Ehm. Put in a box. Wow, vi får också med henne. Får också med henne. Oj. Innan det. Ett. Oh. Witch's ant. Ja. Witch's hat. Henriksborgen stall efter. Vakna och slag. Come on. Yes! And then cooking pots. 15 ingots. Look at scare. Can't go the ingots, man. Issue. Shit. Oh, shit. But the man.
So. Ship them. Ja. 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 Goed, wat daar hier? Dat is goed. Van van dicht. Die. Klaar. Shit. That's all done. Shit. Ooh. Okay. Build. Zeg je een boy? Krijgen we even een laat trigger toch? Oeh. Come on. Yay! Here. What the hell are you? Ah! Een paar Pokémon redeem is shot. In de papieren, really. Wie angen. Daar kan daarna benieuwd zijn. Doesn't be leveled up. Right. And you're coming with me. Down. You doing this? This.
cooking pots with ingots. Ah, wheat plantation. Wheat seeds. Okay. Ai, vê lá, ali. Vê lá, vê lá. Let's go northwards. That's pretty cool. Hmm. Oh, hold up. Yeah. Merchant's gwahanol. Oh, what? Ah, sydd yma. No duds. Goodbye. Hmm. Univelt. Oh. Ooh. Okay. Ooh, come in handy. Oh. Ah, deg mil i costio i cael eich...
Rynnym pyttasy på mannen med. Bitch! Ja, eventjes wat mooi. Nah. Doe je die ground? Doe jij een ground, echt hè? Ja. Die met Tomet. Die met To. Ik had wel een... Heet een pentlow. Is het hem? Oh shit, nee. Bitch! Okay. Och, wat så hände? What the fuck all? Bitch.
Oh, dat kan er bij me. Ja, man. Wie me qua. Dat is meer om erop passen, maar I didn't see so. Nou, dat is hem. AI generated. This is. Of ja. Wow. Stop me. Yep. Doen die dringen in the top one, man. I'm in a far corner. Yep. Papa dog. Hmm. Yep. Nah. False. Shoot. Shoot. Dag, Matt. Uh, literally din byd det. Wagen. Dag, Matt. Dag, I'm crap. Just sneeze me.
criminal activity. Okay, good. Yes! Run away! Run away! Just did a crime. Dwi'n mynd crime na'n golygu a dwi'n ffuck. Oh. Hoi! Dwi'n ôl hwn gynta, met. A wedyn, ein ôl y llall wedyn, met. Yeah. Dyna i golau fydd. I di agat allan. Dwi angen dim bod yn fama yn y nos. Dwi'n mynd i marw. Na ddim o'ch do. Na ddim o'ch do. At all. Oh my god. Ond dwi wastad cyrraedd sideways. Dwi'n wrong. O, dwi'n eisiau wylian am, wylian ar un drwm. Espresso is slacking off. What's that? Take it easy. Oh my god. Let's do some crime. Bitch! Bitch! It's here. Not today. Yeah. Ah. I round. Oh, no. Bitch! Doing fucking crime, mama. Bed number. Let's go. Bitch. Bitch. Woo. Just got gol allan hwn. Be dwi'n mynd i hwnna?
dydw i'n mynd i fanna? Gwaed y baseball bat fi. Doing kind with my pal. At Pal World. Iawn, sut dwi'n dosod i fanna fan? Dwi'n cael vibes, dwi'n infernal o. Underlevel di'r bit yma. Bitch! Sorry, not sorry. Okay. And then. Yeah. Ooh, look at that. Um. That's how it's done. Verdensbrook. The site of my next conquest. Yoink. Dwi'n iwsio rhywun y porch ag yma a nes i efo Zelda Breath of the Wild ydy just gwario ages with round the map and look at travel points a mynd y game a lot haws ydyn. Ond dwi'n reid sfyddiog os fysa rhywun yn atacio fi yma. So fan diwad na fi de. Oh no! Um, Ta literally ddim variation y map yma nagos. Dwi wedi mynd rownd f'yma i gyd, a maen nhw'n literally gyd yr un peth. Ah, silver key. Yr un un bosses drosodd, yr un un pals drosodd.
Wel faint o coesa sy'n i'r gêm yma I fi yn bersonol. Elena! Yep. The hell's that? Be Elena na? Dwi'n yna. Wedi mynd o'n anyway. Do. Um, Yep. oh, the official way developers intended. Dwi'n fyny'r dipyn rang, do. Do? Don't judge me. Yep. Hwna di o? Shit. Mae'n iawn. Mae'n iawn. Yep. 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 O, man, yn y arall fan'na. This is the quickest strat up these things. Yep. Already. Oh my god, no, 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 no. Oh. Yep. Ooh,
Fel hyn, o'n i, byddwn ni'n mynd fyny'r wyddfa. Dyn. Fuck, dwi'n mynd o'n. Fyna. O, dwi'n lit gael yn lla. Silver key? A, dwi'n lit. Dwi'n 1000% yn lle rhan. Ydw ti'n mynd yn ôl? Gret, ideal. Ooh. O. Di lladd o? Fuck sakes. Nôl i fewn. Lladd o, nes i dal hwnna. Ei, diolch yn fawr iawn. Dark Ghost. Gan linell darc cost wedi ail tanysgrifio am Ah! mis. Stop fucking... No. Don't know shit. You just... Na, da ni'n mynd dal neb yn hwn. Da ni'n cael dal neb yn hwn. For legal reasons. Does neb yn cael ei ddal yn hwn. Ti'n dod yn ffrind efo pal chdi. Oh my god, ti'n hwnna? In the money. Issues gyda fi wan ydi. Dwi'n... Mae logic
teleportio nhw ar y map yn bollocks. At worst. A shit at best. Ooh, yeah. Level 9 should be. Come on, go on, go on. Come on, catch up, Alvi. Mae'n a lot o hyn, de. Lot o hyn. Lot o F-all. Ond sy'n dal yn gwachod o'i na i ddangos i chdi y base mechanics. Dwi'n enjoyo'r base mechanics. Yr issue dwi efo ydi mae'n y base mechanics a Pokemon mechanics. A dwi isio fatha canolbwyntio un. Ychwanegu'r pal deck. Pal deck. Pal deck. Ond y cant, a dwi'n meddwl. Ychwanegu'r pal deck. Dwi'n licio... Yr unig peth dwi'n licio am yr base stuff ydy... faint o anodd ydy casglu stuff. Neu, dim faint o anodd, faint o araf di'r proses. So, basically... ti'n trin pals chdi fath slaves. So, ti'n chi unlock y thing ma, lumberyard a stone thing ma. Oh my god. Oh my god, be dwi'n dweud yma? Na ddim esbonio pwy di hein tan i fi lladd nhw. Cos, Yndi, mae'n y gynnan y gem oes hefyd. Dwi'n di'r men. Dal chdi? Na. O, ti'n gallu capture hefyd? Iawn. Hein ydi Free Pal Alliance, iawn. Maen nhw'n anti pobl dda fi dal pals. Maen nhw eisiau bob un pal fod yn free. A be nes i? O ie, pan maen nhw'n... Yn y sens, pan maen nhw'n capture hwn. Os nhw'n Free Pal Alliance. Di what? Di watch. No, 130. Ond dwi'n sticio efo... Mae pobl yn canolbwyntio ar y peth wrong efo gem ma.
pobl yn y Pokemon rip-off, dio. Zelda rip-off, dio. Oedd rhywun gael rhywun dal Wandering Trader ar wedi o creu bes. What? Sut ti'n dal hynny? Ww, dwi eisiau dark. Dwi'n dal yn ein, de. Ah, that's not getting captured. Oh, dyn nhw'n ffigur allan y mechanic! Os ti'n aimio nhw fo, ti'n dal nhw? Oce. Dwi heb di bod yn dal lot o hyn oherwydd stuff. Iawn, ti eisiau gael colony fi? Dyma colony fi. Paid o sbio ar y tŷ, mae'n embarrassing. Mae pob efo job. So... Pals at base. Mae bob un hi efo job ac yn gweithio. Pain dwi'n dimio sy'n shit. New work potential. Ydy o'n gallu neud fi hedfan? Slave labour. Slave labour. That. Sbio depressed, ia. O ia, gyda fi un yn nhw, extremely unhealthy due to neglect. Ond mae cost o... Nid o werth yn cost o gorfod. Dwi'n eitha agos, fel la. Oh my god. Stuff there? Yeah, mae lack o stuff yn frustrating. Dwi'n gwybod un box mor rhywbeth. Dwi'n teddu. So mae bob un box o fewn y base yn linked i'r rhywbeth, so ti'n mynd gorau fath am rownd i chwm dan nhw. Ond, mae o'n... Oh shit, oh, come on. So fe ma, allai ddim...
Dwi'n methu mynd at y box yna. Dwi'n specific yn mynd. Fel 'a. Ww, gyda fi hwnna oes. Yes! Oh no! We're hidden shit. Just doing it. Hefyd, allan ni rei rhywbeth yn rhywle, really, as long as ti'n cofio lle ma' nhw. Wheat. I've got wheat. No. No! That's all. Beth dwi angen bildio? Wheat plantation. Oh, look at that. Dwi 'di dewis lle really gwael I neud hyn hefyd. Ti really isio rhywle flat. Hei, goffa helpu fi! Efo, os mae penguin yn helpu fi adeiladu. Ie, mae'n hit y pen o fi. I hynna. Starving. Ydw ti bita, ie? Fa, ma' nhw'n bita. Bwyd yna fo. Digon o llefrith yn costio gormod. Dwi'n dweud chi ddech chi'n cael llefrith. Dwi'n rhaid llefrith yn y fridge. Peidiwch a wastio coed. Be arall dwi angen? Cooking pot. Dwi angen mwy o ingots. Y tu fi'n awful, dwi'n gwybod ma' ddo. Upset, willing to not do any tasks. O, ti'n good worker, ddo. Ti ddo? Wt ti? Lle cael gwared yna chdi? Dwi'n gallu cael chdi'n hedfan.
Mae stwff yma yn nuts. Gun, yes. Dwi'n mynd dall y pwynt o lot o hyn. O, dwi'n shield. O, dwi'n sylwi bod dwi'n marw gymaint. Mynd i'r shield. Common shield. Hynny, fiber. Di fanna. Be fo'r dafad yma ddim yn sylwi da ydy... Mae yn expendable. Os ti ddim yn mynd i weithio, sgwy ddim achos i gael chdi. A di ddau snod dafad arall. Na, dwi'n dafad! Pris pen i fi gwari ar dafad. Fain i'r un... O, sfer cael Dod. Okay. O? Ddian iawn. Isi reid yn y box, a dyn... Ddian iawn yn newid meddyliau nhw. Ti yn awful. Dyn, ond ydych fflio. Werth o. Iawn. Bet? Rhain gweithio'n galad. Love. Bet, I seriously don't give a shit. Just... Ti'n di yma? Power o hwn rwan. A fo. Diolch, oedd hynna mae'n anodd ag oedd. Here's cooling. Ydych poeni, na i wneud hwn yn hyn. Just weaken. Gynna fi'n weaken, does? O, na fo. Dwi'n hyn. O, stuff yna. Aros best. Cold and sprains. Sprain. Fracture.
Iawn, ingots. Lle... Where does one have in... Dwi eisiau neud base fi eto. Ie? Dal, methu ni cael ymhen rownd faint ma'n swnio fatha just Zelda. Yeah. Seriously? Woo! Fwac! Dwi wedi dal fwac! Fwac! Diolch i fwac! Dwi angen mwy o ingots. Ww. Fe ddal, un am myd. Oh no, God. Be dwi ddim angen? Be dwi ddim angen? 9 drosodd. Um, Pizza. One oh nine. Dwi'n splitio ein. Methu. Fydda... No, ni'n gwybod yn digwydd. Yma. A hawdd. Oce, na i nôl.
Faint o bits efo TTS. Di bo? O, dwi'n gwybod os wedi sitio yr bit i fynd efo TTS eto. Dwi'n gwybod. Wyt ti di... Mae'n rhywbeth ddylai fi setio fyny rhywbeth o dde. Parkour! Fi... Ar hyn o bryd, dwi ddim yn rocio'r... Wow! Ie, diolch yn fawr. Bydan linell dark cost wedi horohian efo 1 bits. Fiac test fiac fiac. Mae'n gweithio fynd. Hororian. Hororian, dio. A mi eisiau gwneud hororian. Hororian, dio. Ie. Pam ni eisiau gwneud hororian? Be di'r gair Saesneg? Pam ni eisiau hynna? Y dagos wedi... Hororian. Bydan linell dark cost wedi horohian efo 1 Hori... bits. Ie, fi... IEH a dwi'n hoffi bitiau Twitter. Pam ni eisiau gael hwnna? Lle ges i hwnna? Clean up. What? Lle ma hwnna? Ww, be di hwn? Enhanced. Ooh, sign up now. Quest early access. Ooh. Need transcodes. Already have an MPG. Oh, okay. Early access versions of OBS. Ooh. Okay. Lle mae... Alerts. Dwi'n enjoyo ma' 'na built-in alerts fan 'de. Dwi'n enjoyo. Edit alert. Dwi isio mynd lawr. Cheering. Cheering any amount. Be 'di'r cyfieithiad yna dwi 'di neud? What the hell? I've hung out with him. Be 'di'r un Saesneg? Na, trwy Twitch dwi'n neud o. A new variant, iawn. Cheered. Just cheered. Ie. Ie. What? Hwnna 'di'r cyfieithiad iawn. Wel, non.
Check there. Wedi rhoi llawenydd efo, ie, na iwsio hwnna. Mae good. Ti'n cael gwared o hwn, man? Save changes. Mae'n mynd i ddod. Chafodd... Dwi'n licio llawenydd, dwi'n sicr efo. Da gos wedi rhoi llawenydd efo bits. Cheer. Cheer. Ond y pobl wan, mae gen i fi ddau byncyn. Ti'n cael gwared o hwnna, dwi'n misio chdi mwy. Emre Siobo wedi rhoi llawenydd efo 1 bit. Wedi rhoi Born llawenydd to efo Latte un to bits. Explorer the Earth. Born to early to Explorer Space. Born just in time to spam memes. What the hell? Sut ydw i yn cael... Wedi rhaid o'r... Dwi'n dam yn iawn. O, dwi'n dilyn i'r rhan! No! Mae text chdi fel la? Sut ydw i'n neud chdi'n... User is banned. What? Sut dwi'n bandio chdi yn ban? User is banned? Wyt ti'n banned o'r channel fi? Ffwc di hynna? Ti dal yn banned? Yn ban? Not banned. O, a dyn as moderator. Dyn nhw'n moderator i fi. Cheered. Just cheer... Dwi'n gwybod sy'n eisiau... Dwi'n eisiau'r Chatterino. A mae'n really hawdd banio pobl by mistake o hwnna. Iaw, dwi'n mynd i hwn yn sydyn. I... Gyfach. Wedi llongyfach efo... Bits. Save. Done. No. Oh. Dwi'n dwi'n mynd i? O, lle? Dwi'n... Alert. So dwi'n ail chwarae alert. Ie, oedd hwnna, fe fyny hwnna ddo. Gweld hwnna. Gweld hwnna. Replay alert. Switch. Dwi wedi neud... Be dwi wedi neud? Yn iawn. Cheer... Ah, cheer off gyda fi! Ie. Mae'n ôl on, man.
Os ydw i'n ail chwarae nhw? O, dwi wedi ail neud o dos y text-to-speech, da guys. No! No! Oce, mae'n wan, oce. So fel yna, de. O, dwi'n chwarae replay hwn ddim yn... Ddyla fo weithio wan. Should work. Da, mae o'n... Bydan linell dark cost wedi llongyfarch efo 1 bits. Efo. Ploi i gwastraffu bits via Sa'n ffordd... Mae hynna'n crap. A Stream Elements, ti'n gallu replayo nhw? Bydan linell dark cost wedi llongyfarch efo 1 bits. Yn ôl yr holl ddeddfau hedfan Na fo. hysbys, nid oes unrhyw ffordd y dylai gwenynau'n allu hedfan. Mae ei adenydd yn rhy fach i gael ei gorff bach dew oddi ar y ddeiar. Mae'r wenynen, wrth gwrs, yn hedfan beth bynnag, oherwydd nid yw gwenyn yn poeni beth mae bodau dynol yn ei feddwl sy'n amosibl. Diolch. Diolch am y holl bits y fanna. Be ni'n neud o man? Lle ffoc. I ffoc ti'n da fanna. Bydan linell dark cost wedi llongyfarch efo 1 bits. Mae'r helicopter goes Pa mae'n dau soi dwytha'n wahanol? Sut mae'n dau dwyth... Cyn sôn yn fucking... Going to town. Hyn yn reit crap, allai ddim... Dwi'n dropio fo. Dwi'n siŵr bod gynnu fi hwnna a hwnna. Hwnna. Met! Ti'n mam un rheswm. Naci! Ah! Yna cysgu! Gweis cyndlin? Efo, ie, dos. Yes! Na, dwi'n mynd i siop. Ie, di stream
Extreme Elements fi yw beth allan. Dwi'n sydd wedi sylwi o bots fi. Ti'n sylwi enw bots fi? Na, Rusty. Dim Pokemon rip-off, dio. Legend of Zelda rip-off. Efo Pokemon stuff. Ond ia. Mae'n just hollol rip-off llwyr o... Dwi'n meddwl baseball bat. A wedyn allai just dweud. Yeah. Dwi'n meddwl baseball bat fi. Mae'n y rip-off llwyr o Zelda sy'n cael fi. Cos i fi, mae'n ddigon... Be di hein? Dwi... Ddim gyda fi map o... dwi wedi gael o gras fi adra. Dwi'n ôl gras fi. Fuck it! Na fo, pal newydd fi. Pal newydd fi dwi'n na. Dwi'n ôl fan mynd. Mae'n anodd ysgrifio. Sbe? Dwi'n meddwl baseball bats, de. A llai sy'n das Pokemon yn fuck you! Bitch. Bitch. Yes! Hynna. Ti'n meddwl hynna'n Pokemon? Am I right? Hwn ydi base fi. Don't judge, ond... Sbia dyd ti? Sbia? Be mae hwn yn atgoffa chdi o? Dwi heb di unlockio stone eto. Fuck off. Oh, there. You have potential. You might find shining armor. Ti'n dagger hefyd, ia. Yeah, what's a shit Terry coin? What's a shit Terry coin? That dim with incapacitated. See what that's fine. Yes, big belly man. Multiple levels of crafting benches. You got your primitive. You got a high quality. You got your medicine, weapons, mill, furnace, crusher. But that yma just slavery, di hwnna. Bollocks. Dwi'n gwybod be di hwnna. Dwi'n gwybod be di hynny, ia. O, mae'n neud y thing
Lle dwi'n sandpit? O, stone pit. Ie, yeah, mae'n allan mae slaves fi. Yn, ti di meddwl? Upset went to bed. Os dwi'n gallu y boi na ddim yn depressed, ond... Na. Ww, na, actually, dwi isio... Tynnu'n arall, dwi isio tynnu boi yma allan oes? Di bes fi ddim amdan hwyl. Mae bes fi amdan... Di aros na'n credu. Di allan. I'n cymryd... Costa gorfod. Dylia fi di meddwl am... Y beth sy'n crap ydy... Mae lot o stwff yn costio. So, nes i dechrau build y tŷ. Nes i some point. So mae hynna bach yn crap. So, dwi'n mynd i fast travel. Dal yn siŵr os dwi'n licio'r ffordd mae'r Rust Minecraft stuff yn mixture efo Pokemon stuff. Dwi'n 100% siŵr o to. Dwi'n joio faint o hawdd neu jyst tynnu allan fel o. Yes! Oh, come on. Dwi'n mwyn gwybod sy'n neud dim gwahaniaeth. Dwi'n lyfio hitio o baseball bats fi. Return to me. Fucking hell. So peta fo ddim byd i ddeud, pals dy hyn, dim anifeiliad. Dwi ddim yn hitio anifeiliad, dwi'n hitio pals. Just i fod yn hollol siŵr. Da chi'n dall.
yr un peth. Fatha, di hwn ddim byd fatha Pokemon, mae na... Dwi'n mynd i chwalu bren chi. Dwi'n mynd i chwalu bren chi. Ond dyna, mae hynna'n thing. Mae hynna'n thing. Dwi'n chwarae Space Marine. Ond ddim yn gwybod chdi Warhammer person. Ys bod ti Warhammer person? Dwi wedi cwrdd stwff da amdan y gêm yna. Wyt ti'n heretic? O, sut ti di newid? Fi wastad curious. Space Marine di'r un newydd. O, dwi'n tagu. 2013. O! Un o'r rhesymau pan dwi'n wedi bod yn streamio lot. Ydy... Fucking tagu fi. Wrth actually o werth yma. Oce, bydd y fam yna. O. Click of a button. Nes i ddweud hynna efo hwn. Dwi'n bach hacker. Gameplay gwylod. Dwi'n lle fynd i... Fama. Dwi'n mynd i fama. Dwi'n isio... Dwi'n isio diflannu. Oh no! Create clip na ci! Okay, dwi accidentally create a clip. Yeah. Dwi'n yn zoom in ar hwn, dwi. Space Marine. Game. Hwn ti fod yn chwarae?
edrych yn am 2011. O, okay, dim spoilers. Yeah. Os, review dio ddo. Chill of winter. Yeah. Proper stuff. Proper stuff. No, look at me. Oh shit, ma fare shit. Yn hwnna boss oedd yma. O, pa'n dweud dwi'n fucking stuck yma. Dwi'n mwyn gofyn streamio hwn eto de. Jyst eisiau dangos o. Hey! That's my job! Dwi'n bach yn overpowered. O, dwi'n gwybod sa'ch ddim yn gynnad yn ti. O, oh my god. Mae gen i fi text to speech, fan. Os ti'n rhaid unrhyw negas. Hollol ddim wrtho, de. O'n i'n mwyn y boss i fod yma. Mae hwn hefyd ar yr Xbox Game Pass. Hynna pan dwi'n chwarae fo, nes i ddim prynu hwn efo cash. Gyda llaw. Just so ydych chi'n gwybod. O gynnu fi curiosity. A o'n i'n meddwl fel the premium solo Welsh language streamer. O'n i angen... O'n i angen... Yeah. Bucket. Dwi'n meddwl sy'n bwysig i rhywun fatha fi sy'n well respected in the community. Just gael gôn efo de. Dwi'n sa'ch chi'n gyd yn gallu gwerthfawrogi hynna. Influensio chi. Os dwi'n gallu iwsio'n prestige i influensio chi ar y gêm yma. Ah! Mae'n gwybod sy'n digwydd. Good. Yes. Okay. Run away! Woo!
Mae'n ffynnu faint o overpowered dwi e. Yn y gem. Just Zelda, yna. Literally just Zelda. Oh, fuck. Oh, fuck. Dwi angen cwcio. Cooking pot. O, dwi am gorffen y stream. Either. Yes. One minute 37. I'm gonna buy a major injury. Fi'n sylwi di, os di rhywun ddim yn neud beth isio, ta fanna, major injury, just get red, so mae gynnu fi replacement, ta fanna. So allai just neud hynna. Dwi'n depressed. Mae'n costo gormod iddo fo ddim bod yn depressed. Ti'n y tap, ta? Dwi angen chdi wedyn i gwffio rhywun. Ti ddim yn dal nhw yn Palworld, ti'n ensleifio nhw. Ti'n ensleifio nhw yn Palworld, diolch yn fawr. Am sy'n neb di helpu fi. O, mae'n effernol. Ti eisiau gofyn y dywyll, Morgan? Na, ddangos chdi, faint y dywyll am hynny, dwi'n. O, lle mynd na. I ti? Iawn, baseball bat, iawn. Ti'n gwybod baseball bat yma efo staen sgwaed efo, iawn? Iawn? Ah, cachors. Cachors! Cata. Iawn, so hwn jyst yn cerdded. Dim byd o'i le. Gerecht! We'll do a baseball bat with that. Bitch! Bitch! Oi! Boddi fo. No, di boddi o'n. Ti isio slap? Ensleifio chdi, let's go. O. So... Hynna.
Ooh, so maybe we do the top one actually. Heen me fod o fama, mae heen fod ond yma nos. Dwi wedi clywed fod yr Xbox version a Xbox Game Pass version yn hen version. Hein de. Be ti da fanna? O, fanna! Bildio, beth ti'n bildio? Weithiau nhw, weithiau nhw'n stuck. That's gonna hit. Oh. Ie, dwi'n gwybod, mae game wedi bod in development am hydoedd ddo. Ond o'n y game rip-off Pokemon cynt doedd. Dwi'n gwybod. Dwi'n yr unig peth egregious amdano fe di y ffaith fod yn edrych fatha knock-off Pokemon, ie. So nhw wedi mynd am... So nhw wedi mynd am steil gwahanol. What the hell? Is that weird? Oh, dwi'n mynd water hwnna. Not my job. Pwy sydd ddim yn water? Yep. Yeah. Weapon is damaged. Nid y peth mwyn amdano fo. Mae'n dwy'n just digon. I ddim cael gyda wede. Ond ti'n lle upgradeio wrth na hyn. Fi sy'n hwn o fama gyda llaw. O, a gael ei worker extra fewn. Dwi eisiau good work. O, hyn, trash i gyd. Eisiau tan. O, lle sa'n tan arall. Ti eisiau efo lot o stuff. Ti just ar electric, ddo. O, ti'n crap. I ddim di hwnna, ddo. So... Be dwi angen neud o? Mae fama'n... Dwi'm yn gwybod be dwi'n neud o fama. Ain't gonna lie. Mae fama'n... bach yn... Shit. Shit am gwely. A dyn... So dwi'n gallu locio gwely gwell. Ond hyn ma'n nhw'n gael.
Efo. Pob yn hapus. Pob yn llon. Ooh, okay. Good to know. Hwn yn ticlo fi, e. Sbio hwn yn... So, boi yma. Fel dwi'n teimlo bod dwi'n gwaith. Sbio efo. Iawn, dwi am wneud... Be wnaid o? Fast travel. Pwy lle i cwffio cyn mynd? Hwna. Na i cwffio... Malicious compliant, ie. Yeah. Iawn, let's go fuck up some pals. O, mae yna trader yma. Sbia. Ti'n mynd gael hyn yn Pokemon na? Boi efo effing gun. Na. Gun there. Yeah, so os dwi isio... So the depressed that is gonna be. Yeah, cyffuria. Well, literally just a needle. Ti'n be mae hwnna'n curio? Depressed. Depression. Birthday. O, ddim yn gwybod chdi yma. O, o boi mae eisiau gwerthu pals. O, ar un yma dwi isio. Mae 12,000. Pam gyda guillotine? Pam yna guillotine yma yma? Ddim yn... Dwi'n ffordd ffastio fi fyny fan'na wan. Sbech y textures. Love them textures. Felly dweud, mae hwn yn Zelda rip-off. Ooh. Dwi am dweud beth controversial an. Ddylia Pokemon troi i fewn i hyn. Hyn ddylia Pokemon di bod.
Fucking hell! Yes! Yeah. That's a guarantee. Dwi'n meddwl hwn ydy the Pokemon thing, di. Survival Adventure ydy the new... Um, Survival Adventure ydy the new... Yeah. Battle Royale. Hollol gytuno. Ti just angen sbio ar... Ti just angen sbio be mae Fortnite yn dweud efo'r un Lego, de? Beauty. You're nothing. Sy'n nothing dwi angen... Dark. Dwi wedi gadael dark fi adra, do. Da fe? Dark Souls, let's go! Oh my god, look at me hand that damage, yeah? Oh, just... Kijk, jullie wagen kakken. Wow, to zo maar. Fuck off. Oh my god! Oh, klein clipje. Klein clipje. Oh, zwak als het. Okay, I can do this. I can do this. Actually, point is different, man.
Survive! Yay! Woo! Each. Easy. Absolutely easy. Iawn, okay, so... Dwi am mynd nôl I camp. Call it a day. Wel? Dwi'n meddwl oedd yn... Pa gem bydde ti'n... Pa gem bydde ti'n... Dwi'n ba? Hwy! Pa generation first? Eisiau chwarae nhw ar y Game Boy and that's it. A eisiau chwarae nhw Game Boy Advance hefyd, ond dwi'n mwyn cofio nhw gwbl. Dwi'n mynd I sefyll lle yma smalio... Smalio fod yn gwybod bod dim. First generation. Oh. Iawn ta. Allu pil y gem ma. Dwi'n gwybod faint o hir neu ger yma'n chwarae fo ddo. Ond, am wan, dwi am gorffen y stream, dwi'n meddwl. Ia, mae'n iawn. Mae'n hollol iawn. Dwi'n gwybod beth allu dweud amdano fo. Alla'n dychmygu fod o'n mwy o hwyl efo crew. Na ben dy hun. Ond mae'n cael neud y ben... Oh my god, wrth i'n gwyrdd o fanna. Sorry, no, hwnna. Dyn nhw after. Sut nes I fethu hwnna? So mae o'n... Ia. Ydy o'n perffaith? Na, di. Ydy o'n... O, dyma. O, ad starting soon. What? No, stop. Stop, di fo. O, na, agos o'n 9 munud. Iawn, okay. Adverts on. Oh, ad in progress. Oh. Oh, okay. Oh, no, dwi'n meddwl. Ia. A thing arall dwi'n gwneud yn gem yma hefyd, ydy... O, dwi'n meddwl. So, bod ti'n gosod byd, trwy ein dangos, actually. Dwi'n nôl i'r byd.
Ie, di yn chwarae ddim yn... Di... Owain yn chwarae... O, Owain yn... Di Morgan yn chwarae ddim yn... Beth oedd o? Anyway. Wel, rwan, mae ads yn gyffan. Newid o fel o. Na, fel o. No. Munud ad. Ie, di newid. Anyway. Be sy'n handi am y gêm yma di, ie? So, os di plant eisiau chwarae fo, a fod y gêm rydw anodd, efo un fi fan'na, ie? Testa. Ti'n gallu... O, wyt ti isio... Wyt ti isio fod yn really hawdd i ddal pals? Ia. Na fo'r hawdd. Wyt ti isio gael mwy yn nhw? Ti isio gael llai yn nhw? Ti isio nhw mynd yn hungry? Massively hungry? Be di'r un da, dwa? Nid bod yn reid o fe'n. Oh, yes me. Death penalty, no drops. Max pals working at base. So, ti'n gallu hyn? Mae'n un, experience rate. Bang. So, dwi'n meddwl, mae hwn o beth o'r Pokemon dysgu o. Cos, let's be honest, oedolion yw'r rhan mwyaf fans Pokemon on. Let's be honest. A maen nhw'n cwyno efo games Pokemon rhy hawdd. Efo custom settings, allu da mor hawdd neu mor anodd o tisio. Dwi'n meddwl bod hwn yn clas. So... Ia. Palworld. Be ydi rating fi o Palworld? Ma'n iawn. Nes i chwarae fo ar y Xbox Game Pass. So mae'n ideal fel o. Mae'n ffocin efo gun o fan'na. Be? Minigun. Love it, love it. Ond ar hynna, dwi'n mynd i adael. Diolch yn fawr iawn. Mae'n beth streamio gym eto, ond dwi'n falch dwi'n gôn efo. Dwi'n mwyn sa'n chwarae fe eto. Wy'n thebyg nai. Ond mae'r Yakuza newydd yn Atlantic Gwynar, ddo. Ond, dwi eisiau dangos un peth cyn i fi fynd, actually. Cyn i fi fynd. Gered. Gered! Hwnnw di chwalu bren chi o'n. People said it would never be done on an Emrys stream. Emrys, ti di trio yn hyn o blaen ddwy waith, a ti di mythu, Emrys. Just gad o. Mae'r gêm yma... Mae'r gêm yma beyond chdi. Not meant to be. A dwi'n dweud, nei! Nei! Ffocin gweithio. Long time fans. Long time fans of the stream
De? Metal Gear Solid 3. Dwi 'di modio the fucking hell allan o hwn. Mae o'n 4K. Dwi'n gallu neud y crouch thing fatha thing 3DS. Mae efo'r sain iawn. Dwi ddim yn gor'o' hwcio ffocin PS3 fyny, a ma'n crasio arna fi. Mi fydd Emrys Hobo yn chwarae a gorffen Metal Gear Solid 3 in 2024. Quarter 1. Anghofiwch, paidiwch mynd i YouTube fi a sbio ar y 2 tro dwytha dwi 'di trio chwarae'r gêm 'ma. Forget it. It's a dream. It's the dream. Most requested game on Emrys Hobo stream. Officially. A jyst paidiwch mynd i YouTube fi a sbio ar y hen playthrough. Paidiwch. So, strap yourselves in. Snake Eater. O'n i'n meddwl swn i'n ffidio fath bwys fyny. So, dwi 'di neud y mods efo dim, 'cos oedd hwn yn fucking shite. 'Di hwn ddim yn optimised. Ond dwi wedi optimisio fo i chi, special i chi. So, with that bombshell, life news cyn i fi fynd. Mae gen fi reputation am bod yn best Welsh language gamer ar Twitch, solo. Ond hefyd, grade 1. Anghofio na pastio a dim distinction. Anghofio am hynna. Anghofio am y bit Dydy wedi yna. llongyfarch efo 300 bits. O, dach chi'n fawr iawn, dydy. O, pan sy'n gadael negas yna fo? Gyda fi text-to-speech Cymraeg. So, grade 1. Mae gen i fi stori, dwi eisiau dweud y stori wrth ddod amdan hwn. Mae'n achoswm na ges i pass a dim distinction. Hwna di... Di 67 a mae pass yn 65. So... Oedd o one of the worst experiences of my life. One of the worst experiences of my life. Ond, grade 2, baby. A dwi am reid exclusive i chi o fama. Emrys Hobo exclusive. Allai confirmio. What? Pa ma... Steam. Allai confirmio live on stream un o'r cynnion dwi'n mynd i chwarae yn grade 2 exam fi. Pwy sy'n barod am hyn? Pwy sy'n barod am y big reveal?
big exclusive yma. Pob yn gofyn, Emrys, beth ti'n chwarae yn grade 2? My Heart Will Go On. Love theme from Titanic. So. Ia. A be arall yn mynd i chwarae? Pwy isio second exclusive? Allai live on stream confirmio yr ail gân dwi'n mynd i chwarae yn grade 2 fi. The Cheshire Cat. Na, dwi'm yn gwybod beth di'r chwaith. Cheshire Cat. Ond, dwi'm yn goffa na fanna. Trydydd exclusive. Trydydd exclusive i chi. Y trydydd can. Off the highly regarded grade 2 piano solos. But 16 enjoyable pieces for grade 2 pianists. I confirmio, trydydd can dwi wedi gwneud. Hallelujah. In Leonard Cohen. There. But that's not all. Y can ola dwi'n ei chwarae yn grade 2 piano exam fi. A dwi'n meddwl hwn ydy'r un sy'n mynd i neilio fo. You Raise Me Up. Raise Me Up. 4 can dwi'n neud. So. Pedwar can. Ond Emrys, ti'n mynd i 4 can mewn piano exam? Yeah, normally 2 neu 3. Joy of playing exam, ydi o. Be di cael ei wneud i pobl fatha fi, a.k.a. old people, ti'n cael, ddim yn gorfod wneud y theory. I'm gonna let you in a bit of a secret. I know my theory. I got my theory book over there. So fyddai'n dysgu theory am exam. So, big news heddiw. Confirm y Metal Solid 3 playthrough. Third playthrough efo. A grade 2 piano stuff. So, 2024. Strap yourself in, guys and girls. It's gonna be a good one. Ac ar hynna, dwi'n mynd i adael chi. Diolch yn fawr iawn. Mae yn chwarae yn y stream fory, dwi'n meddwl. Mae Morgan yn stream fory. Dyn yn iawn, Morgan. Ti'n yn stream fory, oed? Fi. Dwi'n meddwl mae Morgan yn chwarae. Yn y Gymraeg. Mae Morgan wedi cyfeithi fo. Dwi'n mynd i chwarae fo. Can 2. Fyddai yn y chat. Accidentally banio pobl, cos dwi'n gwybod os mae chat yr un yn gweithio. Ond fel arall, wyla i chi, reit fuan. Dwi'n gwybod pwy dwi'n mynd i ddechrau Metal Gear Solid 3. Nos fowth eitha. Mae gyda fi night out efo'r cor nos Sadwrn. Fel aelod o'r cor dre. Mae gen i social nos Sadwrn. So, ie, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn y pob am y bit, am y subscription, y geiriau caredig. Ie, diolch yn fawr. Dwi wedi bod yn tagu lot
dwi technically wedi bod yn sal ers cyn dolyg. Dwi dal yn cael night sweats. TMI. Dwi'n cael night sweats. Dwi'n cael nightly night sweats. It's fucking annoying. Y doctor yn just sortio fo. Ond mae llais fi wedi mynd. Hefyd. The night sweats, allai delio fo. Shower, golchi dillad. That's not an issue. Ond mae llais bach yn dodge. So. Na, ban dwi wedi bod yn off-stream. A fi wedi cael tyfu'r barf yma. So. Sut ti'n cael ni? Dwi'n cael yn swynol. Ia, mae'n... O llais fi wedi dal i... Mae'n iawn. Tagu ydw i. Di llais fi wedi mynd gymaint. Ond dwi'n tagu lot. O'n i'n perform yn y Pontio, actually. Nos Sadwrn dwytha. O'n i'n performio ar llwyfan Pontio. Nes i, ie. Nes i manage yn neud yn okay. Performio ar y llwyfan yn Pontio. So, yeah. Pwy ti'n grade 1 pianist / full-time musician, cerddor, canwr, oedd fi. You have to step it up. Nes i nos Sadwrn dwytha, I stepped it up on stage. Cyntyd mewn cor 160. So, os o'n hynod dychal, o'n i'n mynd... Da... Fel Ond... Gath rhywun dysil i ganslo fo tywydd. Shit, e. Ond, pro. Uppercase P pro. Ie. Ie, dwi'n bach bethau. Dwi wedi... Nath rhywun gofyn i fynd i stand-up weekend nesa ni weekend wedyn. Nes i dweud na. Ond dwi wedi sgwyddu stand-up newydd, so mi'n fydd ein dweud ia hyn ymlaen. So, that's about it, chwi. Dwi'n fysta fi'n sych. Ie. Diolch yn fawr iawn, pob. Dwi'n fynd, dwi'n. Dwi'n dal yn gwybod os di camera yn lle iawn. Dwi'n dal yn cyn. Fanna, sy'n licio messages o fanna. Ond, bo. Wyla i chi. Gwyd wyla i chi. Ella, na i wneud stream di syl. Dim hwn. Emrys Promise, na i byth chwara be bynnag nes i chwara. Be ydyn nhw? Pal World eto ar stream. E chwara off-stream dwi'n meddwl, ond dim ar stream. So, iawn. Efo hynna, goodbye. Ydy, bwtwm yma mynd i weithio wan. Mae'n fod yn mynd â fi i'r outro am 10 seconds a cytu fi off. Let's have a look. Goodbye.